Naučno delo Nikole Tesla je ogromno i postoje preko 700 patenata i veliki broj naučnih radova. Motor sa obratnim magnetnim poljem smatra se jednim od 10 najvećih otkrića u svetu. Njime je omogućio korišćenje naizmjenične struje i to je epohalno otkriće. Njegov polifazni sistem sa 40 patenata motora, generatora za proizvodnju, prenos i prijem električne energije promenio je čovečanstvo. Pronašao je struje visokih frekvencija i rezonantni transformator, ili kako je nazvan Teslin Current. Stvorio je napone od fantastičnih 12 miliona volti i munje dužine preko 40 metara. Tesla je prvo ljudsko biće koje je stvorio munje i gromove. Izumeo je neonsko osvetljenje, nije ga patentirao, niti je imao finansijske koristi od toga, a na njegovu upotrebu se čekalo pola veka. Tesla ide daleko ispred i daje nacrt kosmičkog broda na električni pogon. Proizveo je X zrake i u potpunosti razvija tehnologiju, ali je nije patentirao. O ovome drži javno predavanje i ovu njegovu tehnologiju iskoristio je Rentgen. Patentirao je aparat za proizvodnju ozona. Konstruisao je električni automobil ugradivši svoj električni motor u njega. Prijavljuje patent daljinskog upravljanja bežičnim putem radio signalima. Njegov sistem za slanje i prijem bežičnim putem poruka, muzike, govora i slike danas se upotrebljavaju u mnogim oblastima. Njegov pronalazak je i radio sa patentima iz 1897. godine, ali se njime poslužio Marconi. Tesli možemo da zahvalimo za robotiku i automatiku. Razvio je i koncept vozova na električni pogon, koji bi na odgovarajućim šinama išao i preko 300 km na čas. Stvorio je uređaj pomoću kojeg se može iskoristiti toplota sunca za stvaranje energije na zemlji. Sa elektromehaničkim vibratorom je izazvao zemljotres u Njujorku, a sa istim principom je govorio da može da prepolovi zemlju na pola. Slao je signale kroz zemlju od jednog dela planete do drugog i ustanovio je novu naučnu disciplinu, telegeodinamiku, koja se koristi za otkrivanje novih rudnih bogatstva, nafte i drugo. Signale je slao i u svemir, ali je i na svom prijemniku na zemlji primao signale iz svemira. Uspešno izvodi eksperimente sa bežičnim prenosom energije na manje daljine. Njegovi radovi su povezani sa mogućnošću da čovek kontroliše i utiče na vremenske prilike na planeti. U svojim eksperimentima dokazao je da postoje brzine koje su mnogo veće od brzine svetlosti. Sa patentima iz 1903. godine daje pionirski doprinos u razvoju kompjuterske tehnologije. 1911. godine prijavljuje patent turbine bez lopatica. 1920. godine prijavljuje patent aviona koji može vertikalno da poleti, odnosno uspravno. I radar je Teslin izum, mada u startu nije prihvaćen, ali kada je posle mnogo godina primenjen, pripisan je drugome. Teslin izum između ostalog je i bespilotna letelica. Njegova teorija je da vakum posjeduje veliku količinu energije, koja može da se koristi i dodaje da u kosmosu postoje velike količine vakuma, što je neiscrpan izvor energije. Tesla je svojim patentima dao veliki doprinos nastanku televizije. Radio je i sa fuzijom kojom može da se dobije ogromna količina energije.
Govorio je da praktično ne postoje poteškoće da se osvetli planeta. Nebo bi svetlilo i bio bi dan 24 časa i delimično opisuje kako. Genijalnom pronalazaču možemo da zahvalimo i za pionirski doprinos u razvoju laserske tehnologije. Njegov pronalazak je uređaj za startovanje motora. Teslini izumi su između ostalog i kontrolne lampice, mikrotalasi, oscilatori za lečenje visokofrekventnim strujama, skalarni talasi koji su u vezi sa četvrtom dimenzijom i prevazilaze sva dosadašnja razmišljanja. Njegova tehnologija se koristi i za upravljanje svemirskim letilicama. Predlagao je i proizvodnju automobila na veštačku inteligenciju, ali i mašinu koja menja čoveka u ratu, takozvani automaton. Postoje tajni radovi na 2 nova super oružja. Zraci smrti i neprobojni štit su i danas tajna za svetsku nauku. Naš naučnik ima i svoju jedinicu koja je dobila ime po njemu u znak zahvalnosti za doprinos čovečanstvu. Bio je izuzetan matematičar. Imao je fenomenalno fotografsko pamćenje, govorio je više stranih jezika i izuzetno mnogo je čitao knjiga iz raznih oblasti. Pronašao je način da spava samo 4 sata dnevno, kako bi imao više vremena za rad. Govorio je da je uspeo da razvije sistem razmišljanja koji mu omogućava da sve svoje pronalaske razvije u mislima do savršenstva. Imao je nadprosečno dobra čula vida i sluha, mogao je da čuje grmljavinu na daljinu od 550 milja. U veoma bitnom periodu njegovog naučnog rada neko mu potpaljuje laboratoriju i celokupna je izgorela. To je dovelo do kašnjenja sa mnogim njegovim patentima, a neki drugi su iskoristili to na razne načine. Imao je strahovito puno ideja i zato je uvek radio istovremeno na više izuma. Zahvaljujući svojim izumima mogao je da stekne ogromno bogatstvo, ali novac mu je bio u drugom planu. Njegovi radovi su bili interesantni mnogima, pa i FBI-u, koji ima dokumentaciju o Nikoli Tesli. Reč Tesla postala je sinonim za genijalnost uma i pronalazački dar s visokog ranga. Ogroman je i broj sadašnjih pronalazaka i proizvoda u svetu koji imaju poneki deo u sebi koji su Teslini izumi. Međutim, neki njegovi radovi su i sada zagonetka i ko zna koliko će trebati vremena da budu upotrebljeni. Nikola Tesla je genijalni pronalazač, elektroinženjer, počasni doktor nauka, vizionar, humanista i po mnogima najveći koji je živeo na planeti.